Alan abakla. Picturean na tapno addaman mat i-post ko iti Facebook. Nabayag mat tan asa anak ang nagpo-post iti picture ko ket. Anya? I-post mo ko na? Un, apay ayan. Ay na, makita man na ni Ma'am Divina. Ay na, marurog jay. Apay ko mamarurod. Kat jak mat pakibibiyang ang dagiti ipo-post na iti Facebook na. Amo mata ni Ma'am Divina. Pakibiyangan na amin asaan arumbang. Manakibiyang aron. Awan bibiyang ko nga uray marurod. Agpo sakit ding agpos Tapno ad-ad tapay amarurod. Tapno bumakat akarkaro. Agbibisingot dayto a babae. Post iti picture na. Kunam lalo na pintas. Oh, apay ngay kumare. Kasla tumanabutob ka mat nga agmay-may sa. Ay nakita man dayto impost ni Sheila iti Facebook na. Napintas laeng mat iti picture. Ngamin, edited. Ngam no iti personal. Kasla sunggo. Aniya? Pudno mat, nalabas ti kinaagbibisin na. Kunam lang nakapimpintas. Ay namare, gagangay na Facebook na nga ron. Di i-post na, di kayat na nga i-post. No marurod ka, saan mo agit kitaan? Kasjay laang dayta kumare. Ay nadyak nga rod malapdan ti bagik asaan ang makaungot. Ngamin, panagkunak, gargar yun na nila kay ko. Aniya? Wan, kumare, dayta ti marikrik na, tunggal agpopos ni Sheila iti litrato na. Makitkitak ngamin nga ilalike nila kay ko, Ay nakumare, ay mapran-praning ka man ako nakon. Di agpapintas ka mat tapno adamot i-post mo iti Facebook mo. Iti kasta, adamot ti makita nila kay mo. Anya? Hoy, Dario, Ne, apay nga hoy ko nang magkanyakon. tapno ammom anya. Jak magustuhan ti panangilalike mo iti picture ni Sheila iti Facebook. Apay, napintas ayan ni Sheila? Kay napindas Apay, anya ti parikot mo aya. In-like ko lang may. Kasta unay man ti pungtot mo. No siyak ti agpost. Di mo pa'y mailike mat. Ngam no sabali at tao. Nagpartak ka. Basit labanag dayta. Ngam padpadak ka lamanan ako nakon. Di ta ka man langay. Kasta unay apungtot ni Ma'am Divina gapo iti-impose ko? Wen! Iso day ta tinadamag ko Taapay nga ta. Ay naamumutan na di bakit? Umapal! Umapal siguro ata napintas dagiti ipupos mo at picture mo iti Facebook. Kat no isuladay ta ti pakarurudan na kanyak. O di agpost mo. Ay na! Iso asaan ang makapupos iti picture na ngamin kuret-ret ng tirupa na filter kaya? Uy! Amangan no mga naka. Narigatin. Awan bibiyang ko tapod no. Angam sa bagay, mabalin mat nga agusar iti filter at talaga. Tapno saan amadlaw abakutan ti awanan bain. Hoy! Amukon ti aramidak kumare. Ha? Agusarak man mat iti filter. Tapno man umubingak mat basit nga uray iti ladawan laang. Aniya? Wan kumare. Akas iti aramidan dagiti daduma nang rona iti dayjay nga bibisin. Sino ti dakdak kamatam? Asino kumapay ngay no saan ani Sheila? Tunggal agpost at the filter na. Ay nakumare, ni Sheila ubing pay. Iso nga agusar man iti filter wano saan, napintas lata, ngamin ubing pay. Saan akas kadata abaketan? Iso asaan mo kumanga ikumpara ti rupa taken kwa na. Kadakwa na kini bakla. Ngamin, adayo abak-baketa ngam isuda.
Ape nga kung ungit ka manan, bakit? Kasanumat ngamin, itayak pa'y nga agpit-picture, ngam awan matlat mayat asyat nanday to'y cellphone ko. Anya? Itay pa'y nga agpit-picturak, tapno adda ko mamat i-post ko iti Facebook. Ngam awan mat ti mayat a picture ko. Hay! Anya nga ro ti maramidam nga eh. Pabasolam ka dahi ta cellphone mo, dahi ta kamera. Bakit ka nga ro din? Anya? Iso adi mo pabasulan dahi ta cellphone mo, bakit? Talaga nga iso dahi tan tirupam. Anya laki din na ya. Uray mano at filter te o sarap. Saan nga agkuray? Maawata. Anya, gumatang ka iti baro a cellphone mo, kumare. Wan, kumare. Tayman quality a cellphone. Anya? Ay na, naimbag ka pa'y kumare. Gumatang ka manan iti cellphone mo, nga uray mayat pa'y lang na ita cellphone mo. Kasano ajak gumatang, nagalasmet nga minti kamera na ti cellphone ko. Anya? Ay na kumare, saan aday ta kamera ti cellphone mo ti pabasulam? Tay kunak nga rod kan ka, bakit tan? Aklunan talatta ka din. Alangan agumatang kalaang iti cellphone mo, tapno ada pagsilpeng, tapno agrup-rupa ka nga ubing iti Facebook. Anya? Day talaki di ti mapano paggasgastusan na. Di kakot igatang iti kanan niyaw, tapno mairanod kayo amin. Ay, unay kan bakay. Anya mo tin na ito, impos mo iti Facebook mo. Kasla ka mo tin alalya. Ha? Ay na, kiskis sayan man ti panagus-usar mo iti filter. Nagaddayo da ito ropam nga impos mo, kumpara iti personal. Anya? Ay, anya kalaki din na ya. Nakababain ka dagiti makakita. Sapay nakapublic. Ay na, husto laang. Tapno makita dagijay agbibisin at at tao. Anya? Asino ti bagbagam nga agbibisay? Asino pa'y kuma, no saan ada baklakan sila. Ah, No ti pagarup da, kat isudala ang ti maka-i-post iti ladawan da iti Facebook. Nagbidot da. Oh, kita man, napimpintas mo't aday ta picture ko, ngam iti picture da. Ha? Malayong malayo. anya? Makapaila ka talaga. Kasla al-alya ti itsura na iti impost na. Ha? Asino nga iti bagbagam? Ni Ma'am Divina? Ano fa? Iso ti bagbagak. Trying hard nga min tapno agbalin lang nga ubing tilangan na. Ay na, no iso ti pagragsakan na. Ay kat baybay antay lata, ah? Ay, iso mo lagay magimatang iti bara o cellphone na. Tapno adala usarin na pag-picture. Anya? Yes! Gimatang iti cellphone na abaro. Ang imisulat ta. Bakit divina latta ti picture na? Uray naka-full filter. Ay, makabalak kaya. Anya, meten man ang Sandra. Bagaaman ni Ma'am Divina. Sa nabalit agayam kayo, met. Ha? Kasta una ti filter, ti rupa na nga ipopost na iti Facebook. Ay, wan nga rod kasla al-alya. Ay, ano ba yan? Manon adaras nga imbagak day takin kwa na. Ngam awan lang tamat. Amin kit di nga ipus na kat naka-full ti filter na. Ay, apay, di na maaklon a bumaketen. Saan siguro ah? Ay, una yun. Bumakbakit nga magbibisin. Di nalata aklonin ti panagbakit na. Wan nga rod, kaya't namot ngamin kat maipada ti rupa na kadak kayo nga ubing pailaeng. Kat apay ay filter ay ti solusyon. Ay, una yun, nabakbakitan. Ay na, pangaasim man bagay. Tenggam ti bagbagak. Ha? Siya nga asawam ti mababay. Gapo iti nalabas sa panagus-usar mo iti filter. Tapnoan mo man niya. Pagkakatawaan da kan dagiti tattao dito lugar tayo. Gapo ka dagiti ipupos mo arupam iti Facebook.
Anya ko matibibiyang da, kat buyain dalat ta ka day. Bakit? Kisayam kumamot ti filter na Kasla ka mo tin al-alya. Saan lang nga may sawan no dua tao tinakaibaga kanyak iti dayta. Aduda ba kay? Ay na, mababainak pa yan. Ay nakas itinakunak itay. Awan bibiyang ko kadakwada. Ti kunam kiti. Umapal dalaang iso akas jay ti panagsasauda. Ay namare, saan ka kumamasair iti daytoy nga ibagak ha? Ah, pudno ti imbaga nila kay muken ka. Ngamin, uray siya kado ti mangibagbaga nga idanon ko kanuken ka. Kasanon numapukaw ka? Saan to analakat ni mang sapulken ka? Ngamin, sa bali ti rupam iti Facebook, sa bali mo't iti personal. Anya? Pudno ti ibagbagak mare, numapukaw ka, saan da ka mabirukan? Ngamen, kasla artista ka iti Facebook. Ngam kasla ka mo't paltat iti personal. Arig na laang mo't akit de, kumare. Nay, si kabad gayam ti masabat ka o di Pina. Ay sos, yung baglaki din ta sa nakatimbaray. Anya? Saan ka nga minanairopaan? Ah, nagalas mo tanday tanga ugali yung. Ay, saan mo? Ibagbagak lang ti pundo. Numakit-kita nga min dagiti picture mo, ngay pupos mo iti Facebook. Ay na, nakapudpo daw. Gaputan naka-full ti filter mo. Iti personal. Ay na, makawanam. Anya? Nukas jay mo nga may ngagpos ka, saan mo kumamot ang palaluan at i-filter? Nga may, makapakigtop ka iti personal. Anya? O nya, kastamot lang timbaga nila kay Insyongin ka? Saan kamutin siguro mas daaw, bakay? Ha? Unak to mga mingging ka. Saan lang nga siya nga asawa, ti mangibagbagaking ka. Asaan ka unay iti filter? Nga main, nakaskas daaw ka iti personal. Mala, wunan. Ipilit mo to mga ipada ti rubam kada sila. Adayo angaw ubing dangam si ka. Manutawan maun. Iso nga aklo ng latan bakay takas tanday tarupam. Mawatam. Ay, wala kay. Manipod ita. Saan ako nga agusar iti filter? Sakbang. Makadlaw ka. Itaman pa'y akas lain sardeng mo, ti pa nagpupos mo, iti pictures mo, iti Facebook, mare. Saanan, Mari? Insardeng kon. Taapay nga eh. Naamiris ko asaan ang makaayayo dagiti ipupos ko. Ngamin, kasta unay a filter na. Napanunot ko a husto tinaibagam kanya. Kat naibaga nila kay ko nga amangan numapukawa. Kat marigatan kayo amang sapul kanya. Ha? Wan Mare, kaputa nagpintasak iti Facebook. Pudaw ko amin a pudaw. Ngam nagalasak mo't iti personal. Saan mo't adakos ti agusar iti filter, mare? Ti kanyak laeng, saan kumamot analabas? Di sakto laeng. Saan akas iti ipupus mo? Akas langhil ng samag. Gusto na ita nga imbagam bakay. Sardengamon, ti panagpupos mo iti ropam iti Facebook. Nga main, saan ang makaiayaw bakay? Wala kay. Isardeng kon at talaga. Saan magkidi ang maiparit nga agpos ka? Iso na lang, tadya kumamot. Natural nakababain ka dagiti makakit-kita. Di ka madanagan na kay. Manipod ita. Saan akon nga agpos. Ken aklo na kon akas to'y tibagit. Abakit akon. Nga oray anya ti filter nga usarak.
Ad-ad-dakit di apumangit ti rupa. Ket ad-ad pay abumakot. Nasayaat mo, ito na panunot mo na ita. Aklo naman, nanya ka. Saan mo apilitin ti bagim nga agbalin nga ubing? Ti kausar mo ti filter. Numapugaw ka, narigat kanton ang mabirukan. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Anya ko lang pare? Ada chicks mo iji ili? Uwin pare, nilos. Agbanbantay iti may sa paglakwan iti ukay-ukay iti palingkay. Oo, napintas mo lang. Ay, katuwa na pare. Adaya mo chicks ko apangit. Awan, polos. Wow, anyan. Nagpintas anilos. Kasla ni Christine Reyes ko naman pare. Kasta. Ay, ibiro ka na mga roti chicks ko. Ay, Ay, agar-aramid ka pare. Intun ko an mamuan ni Bagamaw. Awan mo lang araw. ay nasaan na mapasamak da ita. Amumutan kanyak. Nalaingak nga agilimod, iti palimod. Ala. Adayam amok to nga pare. Ah, Barbik, tinagan na. Niya, ganad ka. Sa nabalikan niya, tawan asawak. Ngam si Kangay, adda. Sapay kaslatig rin ni Bagamaw no makapungtaw. Oh, itaman pa'y akasta ti pormam lakay. Sa dino ti papanam. ay, ako ha, adala papanan mi kani pare dino. Agsubli kami adagos, bakit? Papanan nyo, iji inuman. Bakit man? Tunggal agsaw ka, inuman. Kat anya pa'y lang ngay, agrup-rupa kayo mat nga arak kan babae. Anya? Da kayo ti tattao amatay no awan babae. Matay no awan ti arak. Nagadungay mbaga mo, imbis nga grup-grupat da tao. Di mo kaya't adenggan ti bagbagak gaputapud no. Unayin! Nako, bye-bye! Ay no, si kamot kayam ti bagbaga ni Dino agayam na. Bunadi nga nakapimpintas. Ay, siya gam ni Robin. Naimbaga oras mo. Kastamat kan ka. Siyakmat ni Barbie. Ay, nice meeting nyo. Awan kaya, ay, single ka pa eh? Un manong, awan pa'y asawa. Sa anak amakyam amoy ti sabali at tao. Nodan asawa. Sa bagay ano kasta? Amang ano, siya ti lalaki aparakan ka. Ha? Single ka pa eh? Amang pa asawa. Kasta ka din eh. Wen! Iswa, sapay la kumaata. Okay lakin ka, no bilang ta agdato na. Total, awan ba't asawa. Kahit kasano paray. Kasano ti panagamamuyo kan ni Barbay. Ay na pare, mayat. Napintas ni Barbay. Ay no, siksik ka nagpudaw. Kahit naalam di cellphone number na. Una, oray tinagan ti Facebook na kaintid na. Ay no, nasayat ano kas na paray. Sapay la ko mataaklunan nakda di abalasang. Wan pare, uray nangisit ka. Ngam adabot lang am. Iso nga mo, saan nga agpangadwa day jay ang mga klon king ka. Anya? Ngam niya, lalay nga, ti mangilimay, no bilang laan. Nakabut-butang ni bakit mo. Well, pare, don't worry. Amok na kitaan. Nanang, saan ka di nga imay nilakay ko dito eh? Ay saan mo tanakaw? Apay, napanan na kaday. Itay pa'y bigat apim manaw. Aging gay na, saan pa'y anagawid? Anya, sino nga'y ti kadwa na rimwar? Ni Dino agayom na, ni Dino matgayam. Ay na, no day jay alalaki ti kadwa na, amumaw no sa Dino tinagturungan da.
Amo matahan sipod pay. Song-song dayjay agayom na. Nanang, sigurado, napandamanan ijay ilay. Ay, damag kaw nga da kano babae apaspasyaran ni Dino ijay kahit. Ang mga nuray ti asawam, adamatan paspasyaran na. Paliwa mo sifa. Anya? Ne, adakan. Bakit? Pasensya ka na. Narabyan na ka na gawin. Napanam? Ni bakit man? Sungod pa ila dataw, kasla ka tigren. Ha? Sa anak nga agang angaw. Napan ka man nagbabae na niya. Si kamoy. Narabyan lang dataw, babaya dagaw. Ay na, amo kon ti ugalim, Bogs. Apay nga rot asaan mo nga ibaga. No sa Dino tinapanan nyo kini Dino, ha? Na bakit? Adala na panmi na tindaran akasangay ti may sagayam may. Ha? Siguraduam lang ang apod no dagita nga ibagpakam. Maamwak lang nga damanin babae apagluklukwan. Ha? Talaga apot dak dayta. Ah, Naaramid mo idin. Iso nga amok nga damanin aramidam asaan anasayaat. Mariknak! nagaduka ng bagamon. Mala. Nagluto kan. Mabisina. Na, kunak man no birthday tinapanan nyo. Kita man tatalagang ul-ul-bodan na. Ay, buwan gaya pa niya. Kwa, saan ako naman? Ay na, nabsuga gaya. Ano? Day, si kamot ti masabat ko, Bogs. Ha? Awan tata. Ay, kitam kini day tadalan mo, tanay nakaisam ka mulata na magmag nang agsilsil paon. Ha? Siguro nakatitiks mo niya. Kwa, awan tata. Sigurado ka. Mamukon ti style mo. Iswa di nakulbudan. Mapangkapay lang kag subsubli akon. Hindi tatamay. Kahit, asinaw ti katitiks mo. Awan tata. Palipas oras lang. Di makunak, Bogs, ha? Kapag mangaliwa ka, mag-ingat ka lang ako na dagiti Tagalog. Ha? Awan tata. Sigurado day ka. Ne, Rabina, apay anak apilas ka. Papanan nyo manan. Ada pa panan mi bakit? Anya kalaki din aya. Imbes amapan kag sapul iti panggedam, day tamat ag bulbulakbol ter aramidam. Di ka kumamaitultulad kin ni Dino. Ngamin ni Dino, awan pamilyana apakpakanin na. Mangan manwan no saan, okay laang. Ngam sika, adda talo nga anak mo amang namnamaken ka. Kas ka mo labaron, rumwar ka iti anyaman nga oras akayat mo. Oray makitkitam nga ado ti maobra dito'y balay. Rumwar ka lakta, naimbag kumamat no pagsayaatan ti papanam. Kapag sayatan mo ti papana. Anya, ibagam man nga rod no anya dayta. Manaktak ka itipag na. Ibagak to, inton makaawidak. Anya? Day, si kamot gayam ti masabat ka, anak ka. Nanang. Nakasukat ka ma. Papanamanan ka trumabein. Kwa, ijay, ayanda, pare Dino. Anya? Ha? Apay, mapan kayo manan ijay ilay. Saan? Anya, kay lakin. Ay na, Bogs. Basta ga kayo kinidino tagkadwa. Tila pa kadandanunan nyo. Kan tila mararamid mo ang masursurom kan kuana. Nanang mo. Agawid kayo. Tani, inak mo tag. Sigurado nga, uray yun, Dino. Sigurado ka? Asaan na maamuan ni baka mo ti papapananda, paray? Saan? Maamuan na lang, ibagam. Anya? Gaway. Awan amo di bakit ko may papan iti papananta. Nang runa iti may papan kada kami ka ni Barbie. Ay, indasayat ano kasta. Mala,
Mapanda ka ro day. Sigurado nga gurura yun nagitichiks ta, paray. Agyaman na, kiti pa ng sarungkar mo kanya, ka? Aman na nyaman na. Sige, kidimit. Basta parakin ka. No problem. Agyaman na, no kasta. Ayun ka ngayam. Anyagay ko ng itay. Mapan kayo pa'y kinidino, di ba? Awan, ngam, mabit kami lang. Agaw awis ngamin ni pare dino. Di ka madanagan. Tapara kanyak, si ka lang ti babae nga etay. Di kami uminom ijay. Nasayat nga rod no kasta. Umawag kan to nga rod Wano ag-text ka, no nakaawid ka yun. Ay, sos. Nabaradag na na, pare. Udah kasla, di da kabalan dagat. Ay, ada nag-text. Ha? Sigurado ni Barbie. Damagan na noon. Nagamit na. Sa dino ti ayan mo. Puno naman. Ah, Ay, ay, sos. kid, ibaga man nakawid na na. Tapno awanti ato asa o, pare. Sige. Nakaawid kami, my love. Don't worry. I love you. Oh, reply ako. Bilibak matititay dyan, chicks mo pare. May sakit na kamay. Lasing ba ni Barbie? Ha? Awan mo ako nak. Ngayon malak sila napintas. Nasingkot pa. Mariknak nga ayayatan na pare. Ika, nag-asat ka. Iso na lang, malas mo, Mike. No, mamuan ni bakit mo, pare. Iso na lang mga ilimad, pare. Nasaya at nakaawid ka pa'y, si ka alalaki. Sige mo bakit? Nagawid na ka lang rin ko. Ako ngit ka pa lang. Uray saan kan amangan. Amok anabsog ka iti babae, ijay napanam. Ala, ingkakat maturugan. Nubigat tanto nga agsarita iti nalapat. Sige talaga bakit? Di nakawag-awagan iti bakit ko nak. Amangan noan niya pa iti maaramid ko kan ka. Sige, matulog ka kung bakit. Good night. Isumatla ka na yun ka arumar. Tagayang, adda babae akasin sinarak mo, solbog ka. Anay ko. Anya di, bagbagamon. Oh, daytoy, kitaom daytoy. Tapno ammom, narong send kay di rabi. Siguro, text mo kumaday tay ti babaem, ngam siyak tinakaisendam. Ha? Agasam, Barbie gayam tinagan na. Awanan kay tibain. Awan lang aruden ti serserbim dito'y balay, maaramid mo pa'y lang ti agbabae. Akwa, bakit? Akwa. No agbabae ka, lalaingam tagilimad, saan atay marorong sent ka? Dapay pa ay lailab iti babaem, idinto tawan sidan dagiti anak mo? Ha? Apay, di ka mabain? Ha? Nagpuskol tarupam anagawid pa'y lang dito balay. Di kakit umyan ijay ayan ti babaem. Ay na, napunuan akong kunaktumat. Basit langan. Makaamu ka. Nujak malakdan ti bagek. Talaga apot dak dayta. Put dak! Anya manunday ti text mo, ha? Apa nga, gungungot ka manan? Kita umanday to'y text mo kanyak. Kumain ka na ba, Barbie? Ha? Agasam day tang aramid mo. Talaga apagpungpungtutan na. Akwa, bakit? Pasensya ka na. Pangasim. Ibatam na tayo mo ako, Chilyaw. Iba
daytoy, numaputad ko dayta! Bakit pagsaritaan ta daytoy? Uwan. Aklo na anarong sendak. No ti panagkunam kat bareng-bareng lang dayjay, nagbidot ka. Imparupam kanyak nga asawam amaagak. Ay, unay kan. Ala, amin akawas mo. Ala, agtalaw kan, no di mo kayat ti agbyag ngawan mabagbagim. Tatalaga apot dakday ka. Ah, Anya? Namuan ni bakit mo, pare? uwan pare. Jakmat nasiputan na narong sendak gayam. Imbis atex ko ni Barbay, naisin ko kun kuana. Ay, sos, day tanti bagbagak idiking ka. Anaskin anasipod ka, pare. Sa pa'y nakabot-butang ni bakit mo? Ay, kasta una iti pungtot na kanya. Nakuna na pa, jak pumanaw ko, din na ti magbagbagay. Anya? Ay, awanan natin pang chicks mo, no bilang laag, pare. Ay, una. No ag-chicks ka nga, main. Numero 1 at tandaanam. Saan ka marurungsin, pare? Nga, main, iti day tapay lang nga banag. Ay, matiklo ka na. Awanan ti laban mo. Kasano itan? Saan mo na masarungkaran ni Barbay? Eh, talaga saan Eh, Ngamin na alam mo ni bakit ko tinambor na iti cellphone. Na itix na ko ni Barbay nga ada asawa. anya? Uwan pare, isodyak kaya tayo. Ay na, gusto lang daytaan na rungsen ka. Ah, nanang. No saan nagapoy ti dayta rungsen. Awan pa'y panggap mo ngagbalbalay mo. Ah, Agasam, iso lagayam dayta ti makagapaw nga agkarasubli kayo kinidhinoy jay ilay. Gapoy ti babae. ni nanang may Anya ni nanang mat nga bagbagam. Katpud no mag ti bagbagak. Imbes at ti oras nga ipay mo iti babae. Kat ipay mo kumay ti pamilyam. Nasaysaya at pay. uwi na nanang. Ay, pangasim, Bogs. Isardang mo na itang aramid mo, tanay. Kasta unay tipungtok ni Josepa. No di mo kaya't apot din na day tamabagbagim ako na agbalbaliw kan. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Nabarbartag ka manan si Kahulyo. Makauman ti kastang aramid mo. Awanan ti mabati akwartam, taday tala arak ti panggatgatangam iti sweldom. Awan ti serbim nga asawa, agsinatan. Na, taagur-urukan ti awanan bain. Hoy, hulaw! Agring ka! Jakpay nalpas anagungat! Tinakturugan, hulaw! Hulaw! Maturog manin ngagmalmalam! Sadot! Ne, saksama ti pangipukpukawam iti sadot, mare. Saan asika, mare? Saan asika ti pangibagbagaak? Nilakay ko. Ah, nilakay mo. Bigbigat mo't nga gumungot ka. Kasano, si Mangpet idi parbangon anabarbartak. Amo kung tituloy na day ta ibagam, mare. Awan ti inyawat na akwartakan ka. Hay, pulos. Tinapkapak nga rodya bulsana. Amam, tinakita. Amo kun mare. 5 a piso. Ni, anya 5 piso. Pulos nga rod nga awan. Ay, unay mo tan. Iso ang marurudak. Ay, awan may gatang iti bagas. Ay, mare, mabalin a bumuludak iti bagas yung. Bimulod ka idin. Nung maging ga ita, bimulod ka idin. Nung maging ga ita, di mo pa'y nasukatan. Ayun, malagip kun. Bimuludak manen idi. Sana bale, ikarik mare.
sukatakto inton ag sweldo di artek nga asawa. Kaston, mare. Oh, bumangon ka ditan, tamapan ka ag trabaho. Agin natak pa man mabalain baka. Bumangon kan ko na! Anay ko, mate. Anya ka lagi din. Sumipat ka ba, mate? Burdya na. Anay ka. Bumangon kan, tamapan ka ag trabaho! No. Saan aday tagid idalak tantar aramidong ngagmalmalam? Ay, matitila na ka. Kayat mo, tamapan ko ala ang jay walis, tayo sa tipang-pang urko ka nga! Ay, sus. Umarak man langan. Di nakpaimot maitimplaan iti kapik. Rambang lang arumwar ka! Taamangan numabas-sibas ka iti kaldero akaugugeng! Parehol ape akaslad da kabuteng mo dita balayaw. Agtartaray ka mo itarimwar. Ay, naparay. Ay, nabari laklaka ayat mabasibas iti kauguging a kalderaw. Ay sos. Agong ungit manay ni Mrs. Mao. Ay, kit ka na yun, pare. Pasaray basibasin na kapaitan. Awan nga ron, pare. Idi, basaw ken pinggan ti ibasibas na. Ita, kalderon. Ay sos ke, naglibal ak mga roda na baray. Na-promote ka pa yan. Ay, di nakman angawin iti kasta, pare. Bigbigat, tsak pa'y nagkapi, pare. Oh, medyo aldawan baray. Naaldawan ka nagreng. Nabarte kak nga ro di dirabi, eh. Ay wala, ata naki-birthday kayon sa ni Boss Panchitaw. Wan, pare. Ay ngam, agore ka man. Apeng awan ka iti kalman. Awan, kinodak baray. Nasapak la, nagawid. Tadyak kaya ta surutin nak ni bakit ka. Kababay no pang urin nak baray. Ay na, nabarte kak, pare. Iso, naaldawanak anak kariing. Ita, saan akon anak kapagtrabaho? Umay ka na dyan balay baray. Ta umay ka agkapi dyan. Ay, sige man nga ron, pare. Ay na, nagsakit tinagam ko. Di nakpay maitimplaan iti kapik man ni bakit ko. Ay, jela agong unga teraramidan na. No kaya't mo, kalpasan nga agkapi ta. Aginom taman baray. Ay saan nga agungat ni bakit mo? Saan? Basta ijayak lang balay. Mala, intan baray. Tagpaluto aman ka ni bakit ko ti pulutan ta. Mare, nakita ni Julio. Apay, awan manan? Awan nga rod ang nagmalmalam. Saan ka numit anapan nagtrabaho iti construction? Apay, dito igamo kayo. Usarak daytoy amang paawid kin nila kay ko. Amangan mat, no itarayan na ka, no makita na ka, nakaigam iti kayo. Ay katagkin namat kami at. Urayim lata ka din ijay balayo nila kayo mo, Mari. Agawid to lata, Di mo birok-birokan, ta isupay atak-tak mo. Ay, wan nga rod mare. Agluto ako man ka. Malaing ka nagluto. Agimuri ka, iti si daan nyo, anatang. Lagip ka. Walay sa dinutak. Ay na. Naglaing ka makumanda pare. No nakainom ka. Ha? Hindi ka mahit, pare. Yawawan ko lang di sakit tinagam ko. Anya yati pagsaksakitan tinagam mo pare. Ni bakit ko, Kanayang nagkauntan. Bukawan nagbay. Kugtara nagbayan. Ay, unay mo daytan pare. Kasla di na ka mo respeto ng asawa no kasda. Iso nga ron nga rag ni pangiliw-liwag ko, Di. Sakit tinagam ko, pare. Ay good, agsyat na ba ang arad pare? Ay, aguray ka, pare. Lumabin sa matan. Wan, pasado alas 6 Apay, agawid kan pare. Ay, san? Hindi yak pa kaya tagawid. Taya ito manan ungat kan bugkaw ni misis ko, ti mga ka.
Kaya di rin matulog ka dito yan, pare. Ay, go pare. Mabalay nagpahinga ron nga ganda pare. Ay, kaya kanta ka, aging kakayakayat mo, pare. No problem. Agawid tulaang dayjay ahulyo. Ibasibas ko aming kankwa na aming amay gamak. Ay, ako ngungot ka manan. Ay, talagang agong ungetak tatang. Kastuyak nga inaldaw. Saan asumardang to'y niwat ko angaw-ngaw, angaw-ngaw. Ay, apa, hindi ka maumuma. Kasano mga ming? Jay artek nga asawak. Saanin nga agaw-awid. Ijay nalatan ayan dagiti gagayem na makiin-inom. Ay, nakasano nga gawin. Kada tama kung ungot ka raramitan. Ay, natatang mauma akon. Kaya't kun nga isubli ka dagiti naganak na. Ay, kano na umakan. Amakan no na umamataнаkan ka. Mauma kanya? Ha? Pakaumaan na kumakanya? Siya ti agdis-diskarte iti pagbiag mi tatang. Taarak mo't laeng ti pangigat-gatangan na iti kwartana. Ay, na, day ta kinangaw-ngaw mao, di pa kaumaan na. Tapi ko maama-uma iti panagngaw-ngaw-ngaw ko. Kat di na mo't sardengan ti aginom. Inaldaw anabartek ni Julio tatang. No agawid dito'y balay, maturugan adagos. Ay, kawan ta saan na kaya tadanggan, day ta panag-ngaw-ngaw-ngaw mao. Apay aya nga iso ti isakit yo. Kat siyak ti anak yo tatang. Ay na, si kagagpaisaw sa anak ko. Ngam amukmad nga dati bidot ma. Hay, siyak pa'y ita tinagbidutan. Day taartek amanugang mo tinagbidot. Tadi na maibatan jay bisyo ng arak. Ay na, padasa man na baliwan day tagalad mo anak ko. Anya kayo matan tatang? Siyak pa'y tibagayong agbaliw. Ay na, padasa man nga lailwan nila kay Mau. Day kay no sumangpait. Kat idasaram itinaimas akan na. Sana day ta agbugaw kanago nga ti aramidam. Tamauma talaga ni Julio. Ha? Siyakit din ti suruan nyo? Anya lakit din. Makaparurod. Oh, apay anak ka ba ni kaskamat aring morditari daw yo, mare. Ay na, mahay bladak san adi na oras, mare. Si kamat, ungat ka lang nga ungat. Apay aya, Nitatang ko tilay bagbaga na. lakay. Umay kan, nakasakdo akon itidigos mo. Ha? Isaksak duam nila kay mo iti pagdigos na. Ay na, kasano, kad nabanbanong ngamin ang nagapuji trabaho na. Kat asikasok mat ata asawak kat nga rod. Ispoiled samot day ta asawam. Ilutwak pa'y iti paborito na asidaan. Itimtimpla ak pa iti kape abinigap. Iso nga kita amare. Iyawat na kanyak abuo ti sweldo na. Aya, nagsingpot man nila kay mo no kasta. Lakay, umay kan atag digos kan. Ala, panawan ka ba'y amare? Tainak ilutwan iti naimas asidaan nilakay ko. Nasaya at kasi mangpot kan, Julio. Gat ne, nabarbartek ka manan. Ay, artek ka talaga. Sumartek ka kan. Denggam, di ba nga? Kaya ko di maturo. Iso matanggang agsaw. Saan ka manan anapan nagtrabaho? Ay, napanag nga ron na ginom. Pampanag nakaklang mata. Tingin na arte ka. Arte ka yan, arte ka, Julio. Di ka lang mabahin arte. Lagi pa nga arte ka. Mamarte ka kunan na ibagat mo.
Maray, aguro-uray kan sa di paglugana ma. Ay nawan pare, awan mo't lati gipon. Mapanak man di ta iskwelaan di anak ko. Adda ka no meeting dagiti parents ka. Itamot lang di papanak, Maray. Ag classmate sa dagiti anak tayo. Wan pare, Ay kat umay ka na, aglugan, Maray. Awan ti Jay, mabayag pa yung umay. ay sige man nga rod pare. Tani, mangrugin san ti meeting. Kunak ani Julio ti umay makimiting. Angam na bartek man mateng. Artek at talaga dayta, kumpare ka. Hay, permi inaldaw ang mabartek. Isukat ti kanayon apagap-apaan mi. Adda na sa una kanyak, hindi na minsan, Maray. Hindi nagtungtong kami. Anya ngay day ta pare. Nasakit ka no, tinakam na king ka. Gaputa kanayon mo nga ungtan. Ay, rumbang laang dayet kan ko na. Apay ngamin adi na ammo ti responsibilidad na kas ama kan asawa. Agasam man, ta amin asweldo na kat igatang na iti arak. Maray, dayto ti singasing ko king ka. Dayto akit singasing ko laan. Barang iso ti pakaurnosan iti relasyon nyo. Anya day ta pare. Di mo ngamin kumaungtan nila kay mo, Maray. Ay na pare, jak malapdan ti riknak. Tadi namat nga rod sardengan ti aginom. Kasano ngay nga rod day ta? Imbis nga ungtam, minubog kawam. Bagbagaan, Maray. Kasarita mi tinasayat. Na, naglaingan ngay. Iso lang nga roden ti adda bisyo na. Ay, wag pa eh. No aramidam da dya singasing ko kang Maray. Ay kat nasayaat. Ti panagkunak, Maray. Nalakalag mo ta kasarsarita ni Pare Julio. Agbalbaliw da dyan, numayat ti motivation mo ken kuana. Ay, nagsakitan ti ulok. Ne. Itaman pa nga awan mangag ko nga ungat ni bagay. Napas man sa matunting hiwat na. Ta saan na makasao? Awan no, adanap ne. Ne. Isang sa madyaglut-luto. Kanay. Ang dayday ang map. Na. Amok sa dayday ang na. Eson sa majitimsong may diagin inaram kami bailaag. Itaman bay. Ay, pay man ta. Lakay. Na. Oh, adto'y ti kapim. Anya. Adto'y ti kapim, kunak. Ala, bumangon kan tagkape ka. Madamdam mangan kan. Lutwag pa'y laang jay sinigang akar ni ti baboy. Ay, sos. Anyan dahi tiyo mapaspasamak. Ay, nana. Tagain na pagsapay mo lang. Alam awata mo day ti kapim, lakay. Nanay. Nagtugaw ka matan dito abay ko bagay. Iyawat ko nga ro day ti kapim, lakay. Ay, sos. Puuna yun na nagbanglo ka. Saan ka matan nga agat asok iti dalikan? Kine, ay, sos apaw. Nakashorts ka pa'y gayang bagay. Kikamot, kilamadmadlaw mo. Sige, agkape kang lakay. Sige ayaban kang tulata no naluton di sidaan. Sige. Ay, sus apaw. Ay na. So, nagmayatin ti rin ka. Ay, kastoy kumakanayong ka. Lakay, bumangon ka ditan. Nakasaganan di pagdigos kan pagsukatam ijay banyo. Sinakdoon nakitipagdigos ka? Katuan nakaluto ak pa yan iti pamigas. Kan balonam ama pan agtrabaho. Ay na. Bakit? Isipatin nakman, pangasip. Apay ko maasipatin ka.
Ay, kaya't kung ang makaraing no, tagtagainap baklaan. Ay na, tagtagainap kung samo dahil mapaspasama kanya. Saan ka ngagtagtagainap, lakay? Pudno da ito eh. Ah, ay, saan ka mangagong ungay? Ay, saan ka ba yan nagbugkaw? Ay, kunak ano ba si basan nakmanan? Lakay, Ah, sorry ta sa anak ka nagbalin na saya at nga asawa kan ka. Puro unget kan bugkaw tinang nangag mo kanya. ah, ay na, ay, saan ka man drama bakit tanay? Ay na, agtititin na kitilwak. Nakababain. Lalaki ko na agsangitan. Ay, madi. Ay na. Inka nga rin agtrabaho ita. Kasayang jay balon mo. Fried chicken, ti ipabalon ko kan kaasidaang. Balon ko madi anak tanga ag-eskwela. Ngam impabalon ko kan tapno napigsa kang agtrabaho. Ay na, di akong malapdan direk nagbahay. Ay, talagang agsangit ako. Ay na, anya lagi din, di nararamid kong asawa. Nagbalinak nga artek ang gamitan. Ay na, itanda nagbalbaliwan ni bagat ko. Ay, agbalbaliwag matan bagat. Ay na, nakababain mat kang kabagat. Isong agbalbaliwag ang bagat. Ay na, Hulyo? abay maray. Ne, saan ka mat-anabartag ita? Ay, kit numapan ako nagtrabaho, maray. Isubat lagaya man nagdigos ka. Ay, kituin, Kasla naragsak ti aldaw mo ita Lakay, di balon mo, nalipatam. Aywan kaya. Ay na, Oo, atoy. Agan-anad ka lang kay Ha? Naging narakop da? I love you. Inakon. Inakon. Babay, lakay. Paano ka rin nakita? Mare, wano pelikula? Pelikula ayamat. Pudno, mare. Ala, agkuyog tan tamakichendaak. Igatangak man iti t-shirt na nilakay ko. Ay na, nagdaanan kat dagiti isusuot na at t-shirt na. Mariolyo, studaitan, agawitan. Ay, paray. Overtime ka no, kuna ni boss. Ag-overtime ka? Umay ka din, tumapantag siya, pare. Ay, yakon kaya taginom paray. Ha? Si kapay mo't ngartag. Di ka man, paray. Umay ka din. Ay, saanan paray. Kan may sa, urayan nak ni bakit ko. Ag-dinner date kami ka no. Bueno, papagayam. Ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag. Dito'y drama tayo. Anya laki din. Dito'y nga episode kit nakakatawa. Unayng, ngem addamit na piksa amin say may papan iti panag-usar ti social media ken filters. Nagrugi ti istorya iti, panaguhada iti, picture ken panagpost iti Facebook, ngem nagtultuloy iti panagriribok, may papan iti panagpintas ti ladawan kumpara iti puno alanga ti tao. Nakatawa dagiti panagririda maam divina, Sandra ken dagiti daduma, ngem adda met kinapudno dagiti imbagada, ti nagustuhan ko unay ket ti natural a panagsasarita da. Kaslalaya nga daka iti tunggal barangay manggag dagiti agkakape nga agistorya may papan kadagiti nakikita da iti Facebook. Adu kada tayo tinaka-relate iti daytoy tasaan ang may libak nga adu iti tao ita nga manggusar iti filters ajinga asaan mo maamuan no kasta kadi talaga tilangga da Venus sa.
Isu nga nakatawag ang makatukit bet iti panunot ti karakter ni Ma'am Divina ket isu ti sentro ti panagdiskusyon adu ti nagbirok iti panagpintas na babaen iti filters ken edited pictures. Nupay komedya daytoy adda met napateg a leksyon. Sana madi ti agusar iti filter no pangliwiwa lengweno pampintas iti retrato. Ngem no nalablabes mabalin amangtet iti sana pudno alatawan ti bagim. Ti pudno ket alada pintas no awan ti panagpapag. Nakatawa met ti panayibang maganda nga kasla artista iti Facebook no sa baliti personal. Data mismo ti mangpatawatan nalabit adu kada tayo ti nakamamo iti kasta sitwasyon. Ada dagiti tao nga no kita iti profile picture da ket kasla modelo ngem no makita mo iti personal ket saan unaya kas iti nakita mo online. Isu nga nagbalin at tema ti istorya ti panagbalansa iti panagpintas ken kinapudno. Ti kayat nga ipakaamo ti drama ket saan tayo koma nga ikumpara ti bagi tayo kadagiti makita tayo online. Adu kadagiti retrato iti social media tina edit na filter wenno napili lang ti kasla kaimbagan a anggulo. No agkumpara tayo iti bagi tayo kadagita mabalin nga bumaba ti panagpatek tayo iti bagi tayo. Ti pudno a kinapintas ket saan amay batay iti filter no dikit iti kinaimbag ti ugali ken kinatao. Nagustuhan ko met ti panagikid deng ni Ma'am Divina iti kamaudianan nga agsar deng iti nalablabe sa panagusar iti filter. Dayta ti mangipakita nga naawat na ti mensahe. Sana kasapulan nga agpamarang tap no maawat ti tao. No aniya ti natural alangam isu dayta ti mas may pakpan nakelmo. Iti kabuuan naimbeg unay daytoy nga episode ta nakapagpatawa ken nakapaisip iti agdama a kultura ti social media. Adu ti nakatawa eksena nalaka suroten ti istorya ken adda naimbek a mensahe may papan iti panagbalin a pudno iti bagim. Ti kinapintas ket saan masukat iti filters likes wenno reactions. Ti mas napateg ket ti panagtalek iti bagim ken ti panangawat iti kinasyasin nomo dayta ti pudno a mensahe nga inawatag iti daytoy nga episode.